Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo ubwo yari muri Afurika y'Epfo yasabye ubufatanye burushijeho hagati y'amasosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na za guverinoma ku mugabane wose kugira ngo Afurika ikungahare. Urubyiruko rw'abanyamuziki muri Nigeria rwari rwatoranijwe binyuze mu icukumbura ryimbitse rurimo gukorana n'abanyamwuga basohora indirimbo babiboneye ibihembo babafasha kumurika indirimbo zabo zerekeye demokarasi no kugira uruhare muri politiki mbere y'amatora ateganijwe ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri. Abayobozi b'ibihugu bitanu bahurije ingufu hamwe mu kurwanya umutwe w'intagondwa za Kisilamu mu karere ka Sahel. Ni mu nama mu gihugu cya Burkina Faso nyuma y'igitero cy'iterabwoba mu karere cyatwaye ubuzima bw'abantu 14. Muri Libya ho umuyobozi wa komite ishinzwe amatora aravuga ko inteko z'amakomine byibura 69% zitazakoresha amatora mu kwezi kwa gatatu bitewe n'uko guverinoma nta mafaranga ifite. Naho muri Cote d'Ivoire abagore amagana bihereje imihanda mu mujyi wa Abidjan bigaragambije bamagana icyemezo cy'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga cyo kurekura uwahoze ari perezida Laurent Gbagbo.